Ante people lah hai kan thaklan pro itu kaya se bom dar so itu women's mane itu preference di pon ante itu preference pon kami ma ha itu women's han respect di ma pon ma ki pini itu tak pilo ma ki na to kaya se duno women justice forum duno apre women organization seng ma KSMN enang niloke ha Lasso problem lu ini tuh lar. Yes, immediately no matter what. Immediately no matter what. Nali laku kali. People like aggressive right ini tuh crime like that claim alimati. Listen aja lagi. So men mate oi biar bang ini. Ini tuh dah hek pula pisa. Jangan safety ini men tuh aja tak Gabriel. Mana tuh safety itu ke? Lo gimana cingki coy na sat kan kai cek na kali na hai koman macam mana kuna itu safety itu tuh nanda hai. Kuna itu sudah ke. Ini momen ada dengan sekarang ini tuh nanda. Asal pasal itu harus cingki mana itu. Tapi lagi itu mana kalau mana itu baru sudah mana mikir mana ke itu safety mana. Agresif ni betul ni ngan kan. Ini tuh tension ada yang sama. Langsung kita cek mai bom lagi. Jok dulu. Ini tuh kan keren lah. Kemarin balik tuh kita apa tuh lah dah kok. Ini lah tak. Ini langsung ini kan. Langsung yang cek mai. Ini jok cek kali itu ngai. Kali lah dalam sampai aku deh. Ini lah dalam hari ini Mau beda nih privacy itu dia dari kamera aku sini. Nili tuh kalang lo. Karbi Student Association alang litung jong si penamat ta cingrum thek polo te nili tum ke penamat si nili tum WKSA ta men chelar dunik phit po. Cingrum reti ke bang ke nili tum ke lare ki det po. Pini ala karbi rong saramai pen sermin tum hanang thanang bum pamilo kalang lo bidi surin tum cepat coy long lo. Sermin tum ma thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum ko pini apa pe claim gali lo. Nili tum we are not doing any crime. We are just ni tu me organization ke chiseng dun chalata methang swar law protection aphan methang swar law aphan an so se paprang ponang pu aphan sin ni tum ke la ke chisong cho la pen lo ka charli a so mara tum aphan an so se lo charli aning padok nang ba aphan sin ni tum la bang so song ke ni tum ke dedicate pivot to lalo Ini KSI itu ba atum KSI itu motif bate chungrum ni kada ta tong ningkang samsi pura tong ba tapi KSI bang sing ngom isipet ke latai silo ni tuma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo pu thak si kalang lo sedami silang dam lo bolo te non ni tum ta pinia son ke alang litum nang pulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum swar lo ke se pina swar lo ke se pina ma tini tum be ni tum swar lo inglong pho swar lo ke se bu avelang nona ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum tha Cingrum det tha lalo te nili tum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang tum affection ang pa ong dun lo nang tum cingrum det tha lalo Karena tum no KSI pu to je da KSI ke lake politically pana important ki pan kali karena tum right achi song pan ang te don ke do ma KSI tum ke hat mang ke politically dong involved no song ke long Ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang banane gari nam nangji pu hai hui compromise rong da do olo elitum kasi nili tum ke lalo a hok pe che songi bele te ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a thenon nili tum ko mara phansi ning che thedam po mati anu tin ta ratchari si pa therong a pak ke La selang litum ta chesong si puni litum pudam de alang tu ta chesong lo mesen lo sira me ratcharia bangke pathinang ni bisni bihin penta pudunji Tante na tum na bangso da BKSI ke seng komane na ke toy bangdo na tum na bangso ta kali la bange komane nang toy pala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane nili tum ta non ke
tok marli thurdun plut nang pulo dolo dak song party atum ke siramenon nili tum methang da ning lasok khai sentiment bang longri longpat chrekom nang ji pen cheng lok nili tum soar lo phat kachima tha sinile methang da soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipam bola bang su Karbi Anglong ke athenon puan da there are lot of pending cases the olo isibaka justice pi pame long pame pu ili tum theglong limati la sihala sinang ko nili tum ke victims tumange hala tumke ka phere ka chipatunang lok kanane ka chamdam bintali tum theklong lo sitame hala ka choklen be ke pathi be ka tuma bangke hala tumke khong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je som thip nangi ot thip nai buan an si la hai hui si ni tum pudunji la pen ni tum sreme rachari along klamalong ma politically kali la hai along bangke ni tum alang litum jong sikhai phana hok pet ka che song lo bola dang te nitum ta dun si che song dun bakhala alang klamalo la si don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho rachali ali phan ta ho jungjung ali phan la bang ke nang ne nitum phan just thap dang ne nitum hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ko PC ki claim nai ma mithang ali phan nangni pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji la si chorolo lapan sinililam thing kon ponik ko kardo